Dobro mi došli, prijatelji. Ja sam Miroslav i danas ćemo da pravimo fritatu sa pečurkama. Treba će vam 8 do 10 jaja, zavisi od veličine, 200 g čeri paradajza, 120 ml pavlake, 200 g mladog spanaća, pola kašičice soli i četvrt kašičice bibera, 4 čena belog luka, 200 g pečuraka, 60 g mozzarella sira, glavica crnog luka. Počet ćemo sa seckanjem crnog luka i secite ga vrlo sitno. Isecite čeri paradajz po dužini. Isecite pečurke na tanke kriške. Usitnite mladi spanać. Razmažite malo ulja po tepsiji da se ne bi zalepilo kad se peče. Pokrijte celu površinu tepsije sa iseckanim crnim lukom. Rasporedite iseckane pečurke preko crnog luka. Pokrijte pečurke sa iseckanim spanaćem. I preko svega toga dodajte iseckani čeri paradajz. Pospite po celoj površini izrendanog mozzarella sira. Umesto mozzarella sira također možete da koristite sitno iseckani krčkavalj ili parmezan. Stavite to na stranu i sada ćemo da napravimo preliv. Treba će vam 8 do 10 jaja, zavisi od veličine. Dodajte pavlaku, a umjesto pavlake možete jogurt ili kiselo mleko. Izrendajte ili secite na sitno 4 čena belog luka. Dodajte so i biber. I sve to dobro zamešajte. Onda lagano sipajte preliv po celoj površini.
Vidite kako ovo lepo izgleda, a kad se ispeče, izgleda još lepše. Zagrejte renu na 180 i pecite 40 do 45 minuta. Kada izvadite iz rene, ostavite 5 do 10 minuta da se stegne i da se malo ohladi. I sada je spremno da se služi. Izgleda fantastično. Uživajte. Nadam se da ste uživali u kuvanju sa mnom. Kliknite na like, a ako ste novi na ovom kanalu, kliknite subscribe. A što ste gledali, pa da se vidimo sljedeći put. Prijatno.